Igikombe cya Afrika ni irushanwa ryatangijwe mu mwaka w'1957. Biteganyijwe ko kizaba ku nshuro ya 34 mu marushanwa y'umupira w'amaguru muri Afrika y'imyaka ibiri yateguwe n'ishyirahamwe 2004, 2006, 2008 ndetse na 2010. Samuel Eto'o niwe mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi muri iri rushanwa. Kuva yatangira kurikinamo yatsinze ibitego 18 ahere mu mwaka wa 2000. Yari nabwo yatangiye kurikinamo nyine icyo gihe. Wari uzi ko yari inshuro ya kabiri Gabo yakira imikino yo guhatanira igikombe cya Afrika? Bwa mbere hari mu mwaka wa 2012 na Equatorial Guinea yongeye mu mwaka wa 2017. Ikipe ya Ivory Coast yikinye finali inshuro enye zose, ariko muri izo nshuro zose yananiwe gutsinda igitego mu minota 90 gusa. Ahangaha birangira buri gihe iteye za penalty. Mu mwaka w'1992, 2006, 2013 na 2015 iyi kipe ya Ivory Coast nanone niyo kipe yonyine yatwaye iki gikombe idatsinzwe igitego. Ukomoka mu gihugu cya Misiri niwe mukinnyi watsinze igitego bwa mbere. Ubwo iki gikombe cyatangiraga gukina mu mwaka w'1957, iki gitego yagitsinze kuri penalty ubwo yatsindaga igihugu cya Sudani. Mu irushanwa ry'iki gikombe rya 2015, umunyegana Mubaraka wa Kaso niwe watsinze igitego cy'1500 kuva irushanwa ritangiye. Mu irushanwa ry'iki gikombe rya 2015, umunyegana wa Kaso niwe watsinze igitego cy'1500 kuva irushanwa ryatangira. Igihugu cya Tunisia mu mwaka w'1965 cyageze muri kimwe cya kabiri rya finali hakoreshejwe igiceri, kuko yari yaranganyije amanota na Senegal babanaga. Bateye hejuru igiceri inyuraho gutya igeze finali ganira yitsinda, kimwe n'igihugu cya Algeria nacyo mu marushanwa y'iki gikombe mu mwaka w'1988 yagiye finali ku giceri. Wari uzi ko umukinnyi wa Ghana Asamoah Gyan amaze gutsinda inshuro 7 zose zikurikirana buri ko Ghana yitabiriye irushanwa guhera mu mwaka wa 2006. Wari uzi ko se ibihugu 15 ari byo bitarajya gukina muri iki gikombe kuva cyatangira gukinwa mu mwaka wa 1957. Ibyo bihugu harimo Sudani y'Amajyepfo n'ibindi bihugu bitandukanye. Umva kandi gashya, wari uzi ko umukinnyi Essam El Hadar umuzamu w'ikipe ya Misiri ari wabaye umukinnyi wa mbere ukinnye ari umukuru kuruta abandi, akaba yari afite imyaka 44 y'amavuko. Amakipe akurikira yujuje irushanwa mu gihe muri iri rushanwa nta gihugu cyatangiye ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka wa 2015. Amakipe 17 yitabiriye integuro iheruka muri 2021 yiteguye gusubira muri ibyo birori. Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Afurika y'Epfo, Angola, Namibia na Tanzania bagarutse mu marushanwa yo ku mugabane wa Afurika nyuma yo kubura mu mwaka wa 2021. Zambia yagarutse nyuma y'imyaka 8 idahari muri ibyo birori. Mozambique yagaragaye ku nshuro yayo ya gatanu nyuma y'imyaka 10 idahari mu birori by'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika. Comoros yananiwe kuzuza ibisabwa nyuma yo gutangira gatatu. John Obi hamwe n'abanyamahanga ubu harimo Sadio Mane na Ashraf Hakimu. Amakipe 24 yagabanyijwemo amatsinda 6, aho buri tsinda rigizwe n'amakipe 4. Itsinda A harimo Cote d'Ivoire, Nigeria, Guinea Equatoriale na Guinea Bissau. Itsinda rya kabiri harimo Misiri, Ghana, Cape Verde na Mozambique. Itsinda rya gatatu ni Senegal, Cameroon, Guinea na Gambia. Itsinda rya kane na Algeria, Burkina Faso, Mauritania ndetse na Angola. Itsinda rya gatanu Tunisia, Mali, Afrika y'Epfo na Namibia. Itsinda rya gatandatu ari naryo rya nyuma ririmo amakipe ya Maroc, Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Zambia na Tanzania. Ku ya 12 Ukwakira 2023 CAF yashyize ahagaragara indirimbo yemewe y'amarushanwa. Iyi ndirimbo yagaragaye y'umuhanzi wo muri Nigeria wegukanye igihembo cya MTV Yemi Alade, umuraperi wo mu Misiri Mohamed Ramadani hamwe n'itsinda ry'umuziki rya Magic System. Iyi ndirimbo yiswe Akwaba, bisobanura ikaze, ni ururimi kavukire rwa Baule. Iyi ndirimbo kandi ni urusobe rushimishije rwa Afrobeat, rap na zuguru mu ruvange rwihariye rwa muzika rukomeje gushinga imizi cyane mu muco w'indirimbo zabanjirije irushanwa. Reka natwe twumva uburyohe bw'uyu muziki uha ikaze buri munyafurika hari hose mu gihugu cya Cote d'Ivoire.